blogger bi a wo konongo sabre ni nua anase area guy agene nkwa efrene sem ano odi ewo ni bi wo ho e ba ne ye beye si ye hu kwan fa so wie we de ye se ye hu kwan fa so wie de se kan awo no ye hu ni pa ko we de face to face ye guy bi a wo konongo kro adumase kro no a wo no ko prison no waba wo ko prison no waba me stress say we di wo kwa wo member bi because ansha ni obeye no ano odin adalentin ewo eye konongo obo adwuma blogger eye konongo mantem hodi wode ho nsem ede to ntintin so ye nyina ye nya bi etie no eye abamu agene conference na ni nchiremu ne se darent eye konongo blogger no esma eni nua ketwa so won fasika nkomo obi na sa wodi ne hia no wogi sika no efinise nti na wo se ne nua no beka kire no kwan fa so wogi sika no se da bi ono so ko kire ne mmasem kakra eye mentwe eye wodi ne woko prison ababe wo fasika ne yem se twim yesi emfa no mmra eye Kumasi Okonfa-Northy Teaching Hospital e kwan so a ambulance no so enya accident a blogger wono so atoa nananom e wonse do ma yenti adansefo epiem okonongo ekofa mu nkyiremu kakra emra eronsem medemoko konongo asante atum central crew ISO konongo udumase abanti edian dodo no efe no ya apese na sebi make say abanti no oye edini na nhwemu kyese abanti ye obi a se obia ade atia obia sole ekoye adwuma esam hifiri ono onye na adwen se obiye bi yemum wakodi aduro na se abranche aduro a wakoje no ama ahoden ankasa de abranche obi ngunu nso a ihu ketekete na abranche se eba se sebi eba se wona oyere kra da ho na se abranche be pie so wo se sole na mene oba ne nabi na wampene a obewo sekan se abranti ehia una se ukuta mobile phone na ukuta bibi ekuta obia no ya abranti na kana koma se ese oje no ka se famane no wan fama no a obewo sekan che ndiko no oduma se de obia ni no nti onya ba na famane wa nipa na adane e de amano se atu ase ni abranti envemu chese o sakra na o sha ase eko prison wako 10 years aba obaye no etutu asemia wako 2 years aba obaye no etutu asema wasin ko bio to obaye no ebi kire se eye bosome ni ebi nso se na otwini a wako aba nemo okobaye no na nyanse se ni suna no de te hodada no abranti nya na dwen se obesisa se suna na eno na branti bi efen Kwasi Adu nini akuma eto gold ti wa maniska se onkoto gold na enye da edikani bi obehia boy ni bia no na famane no de amano okwa no akoba se eye friends ya wa atese agiska no waye atwa so eda etoso empre enani ti akranti na na branti yi etese o try fa hu die sui se o he enforima brano so o body pa na brano e ka kire ni nyanse on to ten on hwe babia wo no me ka kire na oba ko ji sika ampa ni akuman ehwehwe e kope ehu se abranti ya wapese e woni fi nti obeka kire ofre ne bra wo phone so mahuno oni fie na nebra i na beti pro otoa ya pese oni fie se na amachu ebe to ahoden on fa sika na emra make say no mo de ahihye so ya wa pese ma branti so a e form gram watu ahye so oto hye no so a amanfo se mo pata se na sekan ehye ya apese ehun sekan ketwa eno na ya abranti di sekan ya apese edi wa branti cho diso wo hwe mfoni no a owo cho na omo apata fo no omo ni ma abranti ya apese suban se ono de chese adwemoni nti
tutu so obi kuta brantan pa second brantan naja Ghana mranti nanka okoye no nanka obetuma atwa ne enso enam se emrani nti no na ono nso be sika no chese tintin eka no di twa no krampo no so you apese eda enipa iso na ye ana omopata ntokwa no tiema abrante kwasi eduso edne kono government hospital ema yaw apese yinso kono government hospital kinemi dana asemisi nti omma bra omoye na chese kwasi adudie no enu eden na wo se omode ne ko mase confirmation na we ho sem se ambulance ya de kwasi adu aircraft no rew kodu bantra any taxi Sasay ambulance no so benya accident ya amu nipa mienu ate taxi mu kura de amu ho amu ema banking tiet crampo chese ambulance no kura eyi no to baabi ofrika no to baabi eno na omo beteka afemu gina ka dia se emfa kwesi emfa banking akwesi adi enko chi no munya aka na omo de kodru konfana chi no meme nda ne si ade chi kwesi meme nda mu bisa wo so ne ho ye ade chi adwa kwesi ada omo se ne ho ye eno a ahomachi enya entia eso akwesi edu so osha infonia abrantia fefe no etie for monhye abrantia fefe she ne ho fe abrantia wasi su bebo bra sa abrantia fefe we na awusa no sa pepe enti sika no ode wo no ne he no ode wo no sa se osha infoni no a osha video no a osha menfe ode wo ne basa the one basa was one show na cho Mami misa apese ekronim na agene no eye normal abranche na agene ye normal we are sure na e say agwemane enam enu na ho ade ntino ama agwempa bia enini trim wadi aduro wo ho ankasa enti wo bo na de akra enka na wo ho jase kai o bo no kra wo no to de enti na atata for no say na obi kuta brantan na hu se obi kuta video ni we mo fanto so me hu se na obi kuta sekan me hu se na obi kuta sekan na wo mo wan free abrante ne so jase o twe no ho atintin jase wa ye twintwan aduro na wadi no wadi ahode nu aka ho ana sa pepe ndi twintwan o tema ente ente say wo we adempa bia ni enti o hwe enfoni no enfoni ade aba no a kono police station tie ba sa branch na wuri de ene e bebo kono police for abaso okay kama na branch no da kono government hospital to mo tese wa wuo no na wo se omo toa branch police for nya ete ya na fast omo yimi free kono e be so ti omo se yenni branch no e ma mo so omunku abrante ni bi nanso eno ade kono police station there so bi echi wa bonti no bo suma bo fadi nya dia police for itimi bi nya kwan fra bu se omo ko akoje ti me ma burundi ye police force munya butre sa mu ya mi ka sai de asama asi ewo kono masun Messese we die aposifo anase yi for president fonsa so ni ma wo beka president ho ahwa ni ode be ba kono ngukuru no ano ode because ne wa ye no ye se wa ya na wo kono ode na ba kono ode we die won ka wa etwentwo